whātalo whatu. Ia nei tūlā fo i o tai au. I le pa ia malumalo se tātou atunu. Ia ua maua mai fo i le tātou whasalaunga. Ia polo tātou video fo i. Ia nei tūlā tai au. Ia o le tai au sa pati pa i o le tātou li. Special talofa to all our viewers, especially our Ainga members. This morning, today is Sunday morning here in Samoa. And as you can see, we are preparing our usual Sunday tonai. So hope you guys enjoy today's content. Be sure to like, comment, subscribe, guys. Share our channel. And, we're gonna get started now. Welcome back to the episode. My little helper here for today. Let's see how long she's around before she starts to leave. Haripo. E mo fa e ko sola. Ah. Kere sola. Second batch. First batch is in. So we'll show you what we've got today. Got our fish. And then our mamoe. So for the fish, we're just gonna do it in coconut cream. Mamoe, I'm gonna do pak choi and cucumbers. And that's it. Very simple. Finally going simple now. Alright, so finished chopping up the mamoe. Gonna rinse it with water. Add a little bit of water and then pop it on the heat. Ja. Zo op kan we ommiddelen. Oké, laten we Kapisi. Hindi ulam. Kau kasih ah. Ya via ul Kapisi. Via Kapisi. Ya, I found out that it's flavor. Is it flavor? Kom maar, veel meer flavor bij Kapisi. It's okay. Kasihan ada laku apa? Umi lah. Ya, laki dia bergambar apa? Ya, laki dia bergambar apa? Dia berkakak. Ôi, ở đây áp cái của giáo dân. Chính. Chị đó đây có một xin cái kia đấy phải. Là cái chứ mà. Ôm đi lắm. Ôm đi lắm, ôm đi cái đây rồi. Make it vai Kapisi. Em bawa, ele bawa esse flavor.
Ai ora é esse pala. A food. Oh. Iya, fufu. Fufu, acara fufu lai. Pala ngai pi Cik makau mai fama. Cawi. Tengok kamu tak? Okey Bu. Fufu ada semua. Cô dengan mai cô kan. Kiri loh. Là về về một phần. Đây có một sự xin. Bu. Cái đấy con cũng qua. Tôi phải mà. Ngay con cũng sẽ phải con nhớ không? Tuan. Cái phải mà. Sabe? Aqui. É coxi de. Ôi, cái rồi có gì? É coxi. Có gì nữa mà anh thì. Dạ, cái này. Vậy là em cũng. Sei uma com câmera. Não vi. Ngay sau bài đấy lấy sẽ tiếp tục. Pô. Quai cau. Ele vai dar quase cheio ao menos foi. Só. Cái đi đó phải sẽ ra phát triển vào. Nó phải ôi anh. Kailangan ka. Ai que do foi. Olha, vê se é o carro, você ia. Ai, cái đi đó phải để cứu, cái đó phải mẹ đi ạ. Jangan dia. Ui, ó, esse flower mẹ đi phải đi. Depois flower này o Isabel, eu de príncipe. O cara flower. Mẹ đi. Tết mấy người lúc cuối mà. Flower vậy. Eu de cá com o carro dele. Oi. Eu phải đi. Ui, Isabel. Ui. Thật phải em nói kia. Cái kia đi một cái gì. Sim, aí foi com cam. Fábio, cái ai phát cú cầm. Cái gì cái cổ ấy đó. Cái kia đó cái ai phát cú cầm. Rồi mẹ quá lên. Gì? Yêu. Ngô cái ai sẽ phát cú cầm. Baru dia dah lama. Ya. Ya. Bawa enggak? Hah? Ya, tahu nggak? Em bỏ lên lấy đi. Bây giờ em sẽ sắp con người ăn đi. Em sẽ sắp con ăn đi. Vou ver outra vez. A rua. Aqui que era a rua. Eu com a rua até. Aí faz variar primeiro. E a uau! Ficou no meu que faz. Foi minha pipi. E aí? Uau! Sim, dia aqui. Eu vou dar uma vaga para
Kilo fai mea ele vapi. E por campo ele local no foi. E vapi fai. Pea oi nga le kamanga. Wala yo kamanga vapi tak fai nga wa ulai lo vapi. Le bea wa ulai le kamanga. Ori kamanga. Ai sen. La como ya que fai. Kopi. Foi vapi mo. Ini fale mai de mo. Mi e ko yo mai yo. Pea ka fai mea ai fai nga. Pea ka o quem faz farinha. Que foi fale. Ok. Uma coisa que faz, que como faz, o que faz vai dar aí. Aí, ala uma aí ele vai pegar o seu. Ko slow ka. Go pick up my speed. Yeah, now. So. Quay ơi. Foi que piro marau pei. Mave. Aí, mano, aí ela vai vir. Agora nem foi slow. Aí, cuidado. Yeah. Way slow. Way slow. Okay, slow. Slow. So, mave lá o quay. Aí, mano. Vai ver que pior quay oi. Quay kau. Awak. Ngalak kau ai. Sorry. Kaya. Papi. Oh. Aí, bom. Papi. Iya, ini kan. Iya, nggak mau fai mepet. Papi. Iya. Ai quand là ai la fait les se fa ku e a. Ngam pali ya lo. Tawag nga sa fai. Ay okay, ay aku lo mau chef. Iya, ngara yoki oi. Ai la poco poco. Hola, vai. Desce, olha, você vai ficar mais fácil mais do que meia. Não é que aqui dentro não problema. Esse aí igual um pouco. Vai desce igual um lateral. Có rồi anh. Có rồi bố cô. Iya.
Tengok kan. Sini ay. Kira koi fai. Ada kuai kau. What? Ai for iwan kau popo. Iya. Kau pipi. Kau pepe ini kan fai ngok. Mangai pemik male menga. Male peng. Jadi mangai pemik male peng menga. Kaya ngok fai ngok kau fai 5 meli. What? Damn. That is if I go in 5 menga. Go fai. Keko sauce vai dal. If I lay sauce vai Go eko. What? It sounds funny. Best is sushi ni yang ay kikang may lalo ah. Alido ole ako niyo. Pipi. Alido pepe ay best is sushi lang wa. Pepe. Kaya po wala le ang kuya pepe. Tengo nga ka, wait kang mo. If all pengwa ko nga ay umanga fayo sa peng o susuku kong eko kong ilu. Ye baya popo yo ki popo. Kelar kalau ngai feroi mo. Ole popo ole fo ningo. Pepe. Pepe. That's Pepe fai mais su. That's Pepe fai mais su. Ole pove ma wai fo ile fala lavi. Por ai fi ai o que ai vai ole como e depois isso sul povi kilo lalo isso sul povi kula nakapula ya kula fadel kula kung usa sa family Kumikame kau. Wow, what's up, Boyosi family? What's up, Samoa? Today we have a chat today with my daddy. This is the one with my daddy. No weeks ago. I didn't have a weeks ago, but don't have it. Did you know that thing you make from a retro? Oh. Also not get the chips. Alright. It's looking good. Let's probably give it another hour or so. Just popped in Ola from, I think it was 2 nights ago. Our mower is almost done. Just waiting just another 10 minutes and then we'll start removing the oil and then adding in the onion and stuff. Mangkama simpan ni wakama. Vai yang ave ko malpepe kawem osum singki polo masing ang guys.
Alright guys, so we finally reached the end of our episode today. I think we finished about 11:45, so made it pretty good for time. Sorry guys, it's a bit it's quite a lot of flies because got the fish here, but I'm going to show you guys the results. If you made it this far, I just want to say thank you guys. But yeah, let's show you our results for today. So starting on this side, we've got our mamoe with pak choi and cucumbers. We've got our mufai and kalo. Then we've got our fish here, the koko. This fish has a sort of green colored meat. And we've got our suave right there. Yeah, pretty good. But that's okay, you know. I think we did pretty good today, guys. So in the theme of things, as I try to keep it simple, we are trying to keep it simple now, okay? But yeah, you know, it just sometimes things goes off script on Sundays, but yeah, I hope you guys enjoy it. I did enjoy making it for you guys, so just want to say thank you again, guys, and appreciate the support. We'll definitely catch you guys on our next episode, but until then, guys, God bless, take care, stay safe. We'll see you guys soon.